mātou nei tai au pai maulunga le tātou atunu. Suai o sunga i whawhengai ngā taurangi mau tu whantua i hoi stovine. Ta poi mau, pa au mainga, ia, me se foi whawhale polunga, whale polu, ia, me se ia, whatua mtausi sa wao, ma loso nu. Ia, talo whanei tai au le so onga nei o le au nanga le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡, ia, me se a le whamoe o le TAPASA o FOLAUGA FAALEAGAGA, ia, au aswea o FAALEAGAGA. Ia, e TAPASA fo tatu FOLAUGA nei vai tau le savalinga, Faataualofa fo le sunga le whatonu, ia, man sunga toina. E nei tai au o mainga, ia, e 𝚘𝚙𝚎, talo fatu fo le 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚛 mai papakula, ia, e se fo ia, tato 𝚘𝚙𝚎 mai le lata i Samoa, ia, i fia nei tai au, ma hatas fo i man sunga le wawhengainga, ia, Faataga, Faataualofa, ma le uso i le lata i Samoa. Ia mo nei me tau mātou mafuta i nei ia mātou fitu whae whasoa le fionga le tua ia ia sau Faataualofa le pa ia le tunu lau sunga le whawhengainga ia mātou ia tu le pui tai au fō tai au fō ina le tua mo i tātou mātai le tua le mea ropo le ola tātou mamoina ia ua e au sanga le tu bai au tātou mō pe ana le o ina le tua le soipua mai ola pa tai Samoa una o le avano o mo pea e whaasoa ai mātango fio le fionga le tua mo tātou ia ai le a matar poklame le nei tai au ia o te taro laba ia ngalue ina pea o tātou pinangalo maloto a pena mana aluna nganga o le nganga pa ia pa penao ni e pau na tiar Faataualofa o tangata ia whapinau ngalue mai pia na ngang whaasoa le mātango fio le na fionga mo tātou. Uma manuia rau ki tāpa pongponga le poi tae au Samoa. Ia o sia mātou papa ia plea sai o whamono le nei tae au. Ia, a tātou oi le tua se talo ia an tātou. Tata noho le whaasoa le fionga le tua. Mātou ngona lava le nganga le fifia ma le whaafitai ina ua e topule le mātou wola le nei asu fou whaafitai le whamalolonga so i fuam leona lo watunu whaafitai e fionga le tua whangai mātou le asu ma le asu ia mau fo nei lao le tua mātou whiloa i ma le uauna ia mātou te whaawau le o nanga whaafitai te le tua le so sia o whamanianga le tino, ai misia o whamanianga wharengang, mātou whatanisia le mana le nganga pa ia, e mawhai o na whesoa soan, e walea e vai e le malama o mātangata e lau fiong, ia whangangana ma whau o ni mea whaingalwenga, se i tau whamatala le tāua le nei whaolutanga, ia e pei o na whainoa e le apostolo Paulo monu ese, ia fia mai alo nganga tātou ma oele nei asu, Manuel fa fita fa fonga so mātou atunu. So se tafa lava le ke lope. Fa manuia tele mo i latau. Ma talo le nei tau ono Yesu. Amen. Amen. Ya, so se te Faataualofa li pas. Le na ia tanga tana sili men lava ya. Ko ver sio. Se fa se tala. Se fa e pesa e ngasi pesa. Le feta façon. Isa malanga sembe. Sa ulalo Hamilton. Ai sorry. Inga. Io famo moyana ya honi ya manoe. Tilo ai mana ya inga. Ele sesimea. Oh ya, vane ya. Ya, inga. Ya, alanga ya amanga na vili mai. Okay, ana fa mai po fea ya. Ya, malesi la mena na fa mai sorry. Wa ma wa toita la vo au le lei mai so le so e vai lo mai tau yo ya lo sunga ya anan fa o tu pe o va au na mai ya tai wa yo wa mi tere le tua ya te uto ya vi tava va fonga sa vol le tai au ya pe ana ma to va tu te ole la fionga le tua ya wa no fo ia ai ma finangalo wo to malama o tovo o tangata o le tala le lei ia ai o le ma so swani fo le nei tai ia e ma tele o ha wa tu pe ana no fama natu atu
ia i le feʻau ma le afioga le tua i lava masina o tatou sa valivali ma le tusi i lea efeso ia o loo o mato iai nei le mataupu e tolu le la amata le aso nei ua uma mataupu le tasi ma le lua o le tusi ia ma loutou silifia le tusi ia o le tusi mai tono falepuipui roma ia o loo ave i o le au fatutu i efeso o le taue o le tusi o le prison letter a po le tusi mai o le falepuipui ia e ave le kalesia ia i stemi ave tusi o toinga o pastor letters a ave mo tangata mana ia le tusi lea na o tou fafonga le aso leo ma tala no atu i le faulaʻi gamele nei faleganga e sel manai a sa mo e fai mato e po e lelei le toe famanatu mai le ia ua nei galo ia tai papa o tatou loto le te leo le alofa atuno le tuana tapena e le faalotaga lenei ia e tatou sa valivali mai ai ia lenei foi taeao ia mateleio o le mataupu e tolu ia o le tāua le mateʻia le tino le tusi ia o le afo le vaenga le ona lua le satalanoa i le vaeaso le tenei ia o le tulaga foi le faailoa mai le apostolo ia a'o le iai nu ese ka mo tatou nu ese ma tagata i le vaai e tagata nu ese pena taulanoa mai ai ia le faailoga tagata ma le faailoga lanu tagata iutaia ia tatou nu ese ia naina le faipesutasu o le o foi mai o tatou tagata leanga foi mai o tatou tagata le peritomeina foi mai o tatou tagata le mama tatou tagata ele tau i sauniga tau le malo le tua o le tele i o manatu ai i le vaai le tau talanoa atu le apostolo i le te leo le afaina o tatou ona o le afoi o le barrier lea o le va Fule le fei tangata iutaia ma tangata no ese ia le sa tau tatanoa na so ia isi foi tami e tau e tamai e tatou uli ari ese so silfie le to inga langon o le aso tatou langona pe afe to inga tala ia mai ia tatou e le malia ma le taunga malia le whaaponga li fatu ia le fai mai o lisi tangata i se mea whapea ia te Ioi. ma whaatusa o i se mea whapea e le ngatala ina ta ua tātou e tangata iutaia tātou tangata e se o tātou o uli vai atu e mutu male api ai tātou tātou tangata whapaupau tangata whapaupau e le tilo tangata iutaia ia tātou e le ai ma se mea e tasi e a awhia ai tātou i le fuafuanga le atua mo le tangata angasala. Au ala ni ngalo. Angasala le utai, angasala po i tangata nu. O le bo le batere na bar fo nga ba lea. Le batere na yei whailunga tangata lea. I le ba tangata utai. Ma tangata nu ese. O le afuanga lea. O le sau ma le bara awina o le ni tangata. E na te momoli mai tangata nu ese. Ma tangata iutaia. Ina ia tuu pātasi le iutaia ma le nu ese. E whai matino e tasi. I le finangalo o le tua. O le alaba e pā mawarurunga tangata iutaia. O na na o la toua na abe i polo polanga na mua. O se whenga inga ma. Ma o se whenga inga o na tua amalu tātou patua. O le mapapau na la nopu tangata iutaia. E le iso si ngā pia ngai ngā le tua. Na whaia ma tua po tua au tangata nu esi. Me pola na e leina murai me pia le talitonunga le. Ele ia ngā o tu nenei. O tu tangata papau, o tu tangata le peritomeina. Ata no tu whai e lopu peritomeina. O te baengo le tu raponu. O pia ngai ngai ano o kia matua ama tua tangata iutaia. Ele a pia i tātou peta tala pia fia. O le winga leo le tala le lei. Yes. Va ai loa mai tangata uma. Pe iutaia pe e lengi. Ua tātou wanga baa. Ona o lona alo. Le persona lona lupo. Po le tātou tanuai. Bai naso o tuana. O Yesu ke viso. O ia lea. Lea ama iai le tala le lei lea. Le tala i atu e pau.
Ina i tangata no e se ei o e maa o matatou. Mana bas Malaysia le point le penta u la apostol. Ole ai le uria tatu. Famia le stato o tua la totu. Ele entaito tato ta u le tua o Israel se tato tu. Na ta u la na fai pisuta siman sulu a mai ele sto fa mo le tua mato. Ko ki kia fa pe mai kama o su sto tu. Me ta me ki vonga le so kama. Le so kama. So kama. Le ngana ta fa mata lai me lai no pa ngo pia na. Fai long tangata yo le a. Fai long tangata, fai long lan tangata. Ya mana le fia pasol ta ya le. Sala foi la le. Sala foi lan tinga lotto le o. Tato no wese. Pa fa yo le to ngal fonga mai fa pe. Ya Samoa foi fa fong me o tato uma no wese. Ele va ai mai eu tai pena tato yen ta pelo. So ele fengo fi aman tu foi lenta o le apostolo saule malang Fatu lo tu I tonu EFESO o tanga tu ia foi curias kamo bon mai ali o sola yo to tala ia to sol pe Fatu na tamo fai ara u tu EFESO tista mo ole ngalu na kia po ole tau mo fai ina ia fa la be ia le fa mo le leile ma tilo iai oe le tangata Samoa ma o le Samoa. E matua I la ngona le loto whaapetai. Ma le nganga whaanga itia. O ai tātou wā whea ai I le fuafuanga le atua. Ma whao ngā ina aire nei au auna. E sau e tau mai le tala le reilia. Sei tau tuuane ai I lunga le langona le mautong. Ma le langona o tātou tangata I. Pe bolinga nano tatou peola. A tatou peola le se me tatou te anga. Para sa le pasta pasta na tau fala tala tamala fe aulia. Le fai longa lanu le male tu lima dia. No yu tai ya tatou. I nei foi vei tau tatou. O tatou fala longa voa tatou lo longa le miri o tu lima le sketch. Me le sketch. Malaysia wane I mau ai tātou ke siano whaole. Ua tō te vai mau lalo nei tātou tangata. Lele I tono whaotanga. O le sike siano wale mana oi e alu e tala noa le tangata I whaole ina e le Pei ua tusi le o tau nai e tō te leitua malalang. O ma tau rau I tono malalang. So e tō tusa le lei alfa I longa tangata la. Ma tātou whaape nā fo Oe mo whaolaina, au ne I se la ngona whapea peo tangata I utai. Au ne whapea, oi, kou ngā. Ia, I wisteng whi mei, ua o I ngō lotu. Mai tali, o ka mai loku ngā o kou. E kou ka lea mai I mei lotu tili. Se I Samoa, o le winga na, o le tala leina sawa. E walanga mele, e nei teimi ia. Manto voi Fatu. Ia. O le mea lava lea na tupu mai ai le amatanga. Mai la le vāo tangata I utaia o e na ave iai forapolanga le atua le amatanga. Ma tātou la nei o tangata no E ui ala o tātou whaaulaina o whaamanueina tātou le tala le lei. E ta avale pere na ngona lea. Le whaelunga tangata lea. Ma o le si mea pito sirio ke rei roi ati o e lau sunga peipiao. Le si mea mtau kia lea ua whaata vale me kia pole nei o le teimi. Ua oa I tangata e ta ua o kerisiano. Ua matana Ua matana ioe. Ua pepina wai. Pai mai le si kerisiano. O mea lea o le pai mai ai. Le awa onga o le mea le. Wha mole mole. Mana ia. E topo mata tau ma le wha matalanga. Ma le mea o ngā e maua mai to tono le fio ngā le tua. Ai aua. Ne I o tātou wa natu maua lanoa I o tātou so. Mana ia wha tātou paaloalo ngia le taritonunga o sina uso. Ma tatalo. E iai le teni o le tua. E wha amala malamai. Pea whai o le mea moni a le te tau mapai. E tu watu I si o uso. Awane a vea lo tātou taritonunga pa le whatu tua. E vāha po ngā vāo tani. Vāha po ngā tia.
respect other people's beliefs. Mana ya le advice. Ole me pitu nan pa intai tangata ine yaso. Ba wo teleponan fa ta balel tiapo. Wo pe wo taua tu tangata le ngole lotu. Yo, male ngole tapu inga. Male wa onga le kanesia. Usoi. Ele ya masia me mena tia ro yo le fa baba. Ia iloa ma tātou iloa. E tasi ale a wala tātou ki oa i le manuia. O lo tātou whaatuotua lea, matalia le alo e tō tasi o le atua. O le na maliutinga, e whai ma whaaola o lo wanganga. Ma lo wanganga. I oi. So e tā ua tele lan mena, e le tā ua, o le ata ko inga, ai tā ua, lo tari tō nunga whaatuotua. Ile tu mana le famanatu Samoa fang mai ya tu mai sina application singa fulele FAALEAGAGA spiritual message a fa ina tupu yo ele ho ka kilo ngai ga ko sole wa misa no ngole fa mele se poko fa mele se ke ia se awata tus lima tato tasil tala lei aua te vai maulalo le so pensa no na ona ai fauta foi la tala la apostol vai ngalona luole o mta puna al fai su tolu sul valua ele fai su tolu sul valua ai la le mai le fai su tolu a o ona ponei no vinga o te al termina sa fese sai vai la io le apostol a o ona ponei ua faatasia ta tonu esema iu tai ai se ona ole maliu o Yesu Keriso le sa tala no atu e nava yaso ile sosia o effectiveness o tato tangata o tato sisio manga o tato va maisi tangati utai maisi uso the power of the blood of Jesus, oneness in Christ. O e na lua watas o ina vava mau wala talata se va aita to le power gospel le buritua wo fealo Samoa sen mana ya I vai se mato tam faia to ia le lisio mena ina su va ua fa lata ina e sa vava mamau ona ole toto o Keriso ya la si mena ina o solo ia le palea vai loto o solo ia mana tua poi o le palea o leva ai o le afio mai o Keriso na ia solo ia i le palea ma tu faatasia le uteia ma le eleni io le pava e loto o le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ele se pasi ma volele ai pe te va penso le na pali o le meo le ma po mai tali tonunga ese ya na o le vinga na tala pa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ate man tu po la pa o le tele o le fa lo tato manatu o oia I lo tali tonunga ia create la le mea lea e te rua ese malisio uso. Yes. Fa mole. O le ale me e ilon tal chonunga. Tato fa lo ngia pea. Ma tato talo pea. Ato e ai le taimi o le tu fa mala mai. E apa ise sele me o tal chonunga ele uso. Ala mala tanto po. Ia te kwa pena. Right. Right rot ngata le mawalo le me tau le humility. Wa e la yana ko inga solo le pa. Ono maurulunga loto. Ole risenana. Ole tuaye tuaye na fa le o malo uso. Se mana ya menen sa Yesu fa. Humility. Serve with humility. Sa wa halu ilalo. Ole kiua na o solution na ita man tua po yo apa ile au so Yesu ingana ba ai mea martango pia na faia Yesu au pia pio ile la ura po local ba o ale au so o Yesu o si po yo la como si ia na po ya tato yo sa wa au ne ia bea o mea lofa o ame o ia te oe au ni bea na mea ma mea o le tato ba ai ma wala lo isio tato sa le ma wala lo to ma blalo pa se tai tua pa man ia ina tato na mea ina ia bi ia o ia
Ta o toler pa vai loto I teia manu es le tau lenga so sofa ke viso ai pala kalanga yen pale foi polo kai ka ko sa mo male tua mai ka ko pale o le pale polo kai ka ko male ko sa o le sala wa le reason nan sa we ke viso sa to se iso sofa le pale wa sile mele tua wa le mfai ta wa saya o auto vivi mai e alo fonga mo to si meu to lima o te le fia foi e puni o talinga o te le fia fa fonga ole a foi consequences na ole pare anga sala le tangata le ai te tauna break berry le ye berry le o fe au fole mo ka ko ole to tu ngana ole anga sala ta au bi mai sa mo ole to tu nga ma le pare ole ta to ke bai pe ma lo ta to tu ma le ma pai ai ona ta to lo le o ia ona o le lang sala ta to ona le lang sala Paulo le kalisi Roma wa sala tanga tau malau ma wale o vi ingo le tua fa mea a to tongi la lang sala olo ala ma pa ia ole fa ole mea fo wa I fua ina mai le tua e a ke viso I suro tato samo vai le famani yang o fe sili le tai wa break le period na le va o me le tua le ngata ta fa fong a challenge mai ta to le ngang pa ia le anga wang sala tanga tau malanga ye riska me ke le yang sala o ke ko anga lo o ke anga ke me le ai everyone is sin e ka wa onga fight se me le break o mana fight for lang sala Alanga kaunga respond o ki lua pe tau sanga taru pai ai le mea le na at tau at ngatana ai o pola ne nga o le pa vai loto e bai oe male atua o oe a tau na usu tato o mo na usu le atua o mo na usu le atua to ki lua pe tau sanga taru usu pia na usu le sa tau sa mo wa uma le vola tato la tamai le tem e o mai tato la ukelsia e pa mana tu le mariu ma le tu man malo ke ale pisili tele o soloia pa la sa wa ile tato ke bai ma le tu mana ya la lo ifo basta mana ya o na wata tia tu le lui wa ai po solo pa wa po ni to sanga le seta ni to sanga tau na fa mau lalo ia lo loto tau na talia le ngalwenga mele lalo wa o le toto ke riso fa le lein fatasia e na lua reconciliation gaya wa fa le lenga ya semana ya ne mea wa e vala watu wa val tama titilo vol fenga in kuai kai min malivisu mainan maliu a prekele le ier man sa puni sa vai le potu pa ia male potu sili na pa ia le se sao ia to ta ta te na e pa ta sil ta ai sao lo la ke viso ta to te ma liu lo le break le peria le ai bai waina ia pu le mar o le tala le wa mai le tua mo tato uma tangata anga sala wa tala le abonoa te alu a le tua la le san mo te alu le tua ala le sala mo reconciliation wa reconcile wa le le ma le tua mando tala paulo le kalisi ro mo ta u pelima o le nei wa ta wa mi o tonina o to le Fatu tua o le a fo iwa o to le le ai ma le tua ona o ke riso mana ia power ai tiro le na me wa le bang ka ko le anga ma le tu na tato pana nau mai a le la la o tato no fo le ma le tu ai le termina ma li wa ilo na alo le satau era fa mai po o le o tato le a le sila me mane bo le ngata o tato le to fa mai po le tu sia na ilo wa le ai se pa asala ye o ia ke riso Yesu yo o ele sa ba balitino as ilaria ngang yo Allah yo berana esel ta wa ke
O le na na usu mai Yesu. O na mai waina le pa vai loto le ia pui o le malu malu. O la ile abanoa. Ai te lo le pa vai loto numero tasile tu puni. O lo fina ngaro. O matua u mawa tatou le roka ele tatalaina. Mai le puliala se isi le mere na o le matapa yoile na oe. E patino ia te oe. Io. Mai le tu se falinga o te tui fa tui ai se fa longo tana mai o minga o le toa ole au le loka lo le ngana ele faina ele faina Yesu fosi ka ko li liu mai le ai ole afo ole tali ole afo o oi o tatou le tisisen so mana ya le pa ole totore ke bis wa solo ia pa va lotto o lona lava tino wa va ser feita ngai sa tupu ya ila ua a misel tu la fon break kai fo ya matato wa ka kere ko kusia skula fon ele va pe fale un tu la fon la ka sile ta no le apostol e da met fo sa una nga Yesu na fai o tele isawe e ta le pere tu la fon una o sa pa ma tu la fon ile ma pau la o li uteia e fa mautu e Yesu e tu so le mea na au mai ai le amatanga me fe tua e le sa o na sa nga Yesu o sa e fa mautu le tu la pon o le mo onga le tu la pon ia le lei tangata ia lo no fo le lei ma pe anga le lei ai ma pe tau sia o le vinga na ta fa mautu io va ese ale na le valanga pe o le periale le vau nu ese me yutai la nga la pride la woni ia tono e kalesia o le faoltang o le loa o le kausia tu la fono ma le peritomina se kamsisi a sa Yesu fa me le ai le o le tasia me mo ta to faoltang o le Fatu le maliu ke biso a el tono yutai o le kausia kula fongo fai mal per kominga ya ma i lo Yesu o le na ai sau ke biso me la por le ya ya e fa pe na vita to e ke mi fa pe o la uloku o ka ko ngala uloku ke sa o le langi o ngala wenga le me pai e kale ai ma na ia o ko mai le mele mana o ke biso na le sala moa Faataualofa ale meisu wa le ala po moni maleola ele era quasi silena be ale uila ya ke biso pas na man to pola tala tu spaia ole pride na tanga tai pride ele ngate to tu la po ma ia permito me ia ai tu mai la apostolo mai ia e ia permito me no to loto ole va ma volo lungo tanga tai ile permito me ina paletino ole permito menga FAALEAGAGA ole loto yo mas po le matanga al presidente to tano ole mo onga le apostolo mo tanga tan se ye to no ia popula mata o la to loto ma talo la apostolo ia mane so ole mena ta wai le pa me le apostolo tu batu tu sai le tua le permito meina ma le permito meina ta to ne tanga tan wes aia le o mana fai ke biso le awala e tu upa tasi ai oel tangata ni utai male tangata ese io este le maneia ma tango pio le pupuanga le tu tato ke maofa i le fuafuanga lo roto ma volunga la tele le tu o man wia ia uma oel tangata ese ala pas Samoa hole o tonga toa no tatu taimi ai ese le lo to mo so taimi to feita wa tile tu sile fes o le uatasi tatou ya ke diso Yesu e sa ta o na vers sala edua yo sa fenga me le tu tatou ele un tangata le fenga ale me paulo wa ma fai ona ve tatou ma tama fai yo o ta o le fionga le tu tatou la le vine vau ia o sala mai fa pi le vin funua o Israel le isi fam talanga ka kongi sa mo mangu ese ia
Ua vea tātou ma Israelu whalenganga. Yo. Ai fa whena vea oe ma Israelu whalenganga, whena vea oe ma tamawhai, e ka koe fo ia ele ki, o salamo, o matalia ke viso, ele o ko mekinga vea ka ko ma tamawhai, se i wanga nāu whamaulalo tātou lotu. Confessa tātou angsala, ia ma invite le Holy Spirit po Yesu. E whai maari ima, whaola i roa nganga. Me tāua lava na, ia manino le nei tae sa moe lau whapungkua. Ua umana whai le lenga. O umana whai e ke viso le lenga. Ma le fisirwa la nā mo tātou uma. Ua e mauti noa. Ua uma o na whai le lenga ma lou atua. E ala ia te ia o ke viso le. Pa wale mea tātou pai. O le talia. Talia. Pa petai le atua. Ua umana le whai le lenga. Ma avea lo oe ma Israelu FAALEAGAGA. Pe ona pai mai le tusi pa ia. Ele to ta ua o tangata ese. Ia. Wala e tasi le maunga i olo. O tātou o tangata o le malo o le atua. Pau, i taia ma le tangata lu ese. O ka Samoa so le mana i o nei whamnianga. Le mena o mia pulo tātou mata FAALEAGAGA pe le tātou o e tangata le malo le tua. Te soifua le aro nei, te soifua ma le mautinoa ua e to tono le kingdom. Langa i stay for me so ke le ropo feo ke alua i pa waki. Pe a whaile nā te le italia ina ke viso e whai mwhaola. Pe a whai tale i whatua tua le maliu a e sen mana i o lo taola, e sen mana i o lo ta maliu watu tae au por vaso le. Ala alma le mautinoa ua o to tonu o le whaola tanga. Ua o to tonu o le a inga o le tua. Talu le maliu le ke viso ia la tau mai le lalo vangul muli a suriva lufulu fa umane samara singo mtau plelu. Ta amata lo le mtau pe tolua. Mai le fai pue suriva fa umale vanga le tolu o le vanga o mtau pe lo mai. O le nei ua le to e tangata ese tatu. Mai tatu tala la pestolo. Include yo Samoa, include ai ma ua, include ai tatu. You are no longer heathen. No longer. O ta ua stanta pa. Dito i ma ia le confirmation wa mai la pastolo o le nei ua le to e tangata ese oe matatou ua kasi ka ko ia keris le pao ke viso ma le koso minga le ngata fa le u tayam sa maria la ngol proper mai nga kupu le ngu ale foi ka fa le ngu ese ma Israel mai le ala fa mai ua le to e tangata ese o do ma ya nga ko ni solen ni ka ao te no for my mafau how important you are for the eyes of God. Man tu for ile fa mai na fili oe in tap mo fili oe le tua ai di fa vai na le la lang le si la fia le tu ile a se te sala mo e pensa me uma ye lunga o le condition le o le repentance wa te le tangata e i repent lava o ni ngalo sa mo o le condition e tato te a vea mata mawhai saul ma lo le tua o le salmo ma fatu tua ia ke visua mana ia las fa ponga le mena o tunga na tato pa o le tanga ina ia ngoto yo tato pina ngalo mana ia lo tato salmo matalia le tala le maliuti ngao ke viso mo au tanga tanga sala ma fatu tua ia yo ele ia bawana tuunga io ia pai ke o tuunga na oka ka moai o le matua i pai mo fio le nei tuunga o mai le tua ia te o ma e te le tau sa ilia e te le tau alu totongi se tu pe Faatauai e te maua le meo e whaponfonga mai e tai au nei io a pai wa abatu le pe au mai la ngona ina o soe te pai atu te momo nei i le whaapea mai le tua se ia se aso tō mapau le ai a sara mō le so tari tonu ma whaatutua matalia loa ia o ele tō tangata e se la o le sila panga le tua whai mai roa ka pinko ro ka gopea o le sen mana ia pe o nai o vaenga na o a foi o
o le effectiveness o le tangata ina ua whamai ua le toi tangata ese tātou ua whaatasi tātou ma tangata i utai manu ese ua nuu whaatasi tātou umalawa i le tua ma awai le si mea nai whamela pasolo ua le toi ta ua tātou o nisi o ea mau a ua tau a inga ina i tātou o oe le tangata le a inga le tua so le maanga ia le si mea mai wa vea foi kākou mau tuli man mana ia si sa pasa na uta na upa i le upule tuli man ya se ito ia mai si whapopunga le tamana mana ia le te si le power facts o le malosi mai ua te tangata na whai mama tuli man o le tu o ke riso o ia na whai mama whai la tangata na tātou makulu o inale e taura uma iai o inale whawai whawai mai ai le soi puanga lo pena e le tua mo oe ma tātou uma e whai tātou ma aturi man o rona winga o le mo onga ma le mana onga o le tua le ola i au ngā lo tō soi pua FAALEAGAGA lea ia whai tātou ma aturi man o le si upu pai ngopia pai pamtala ini mea le pina ngaro ile apostolo mo le kalisia fai o tōu ke le sianu e sena i tono le kalisia i EFESO ma model Faataualofa ia tutusia le upu ma le whaatingonga le tau na o le upu ma le ngutu ai se le mea iyo a le winga na pamtala o le winga na o le tala pau e apai o tō mama aturi man ia wa ai ma ia i tangata mana ia nau kangata e fia o po i le nā soi puanga ma le nā o langa a pai sa reanga le o langa o lisi usua tangata e tene i tau rau sui ia le o langa e sui lava le o langa e te tala noa atu po e a po ni e la ngona ina upu ma tala e pai atu peka se e la ititia se upu tātou tala noe ia o mea ali mai o me tāwana o ali me whalauteleina vai whatangata mele le mātun man le sau tāwana nawe aso so se whale al whainga le whawai whan ia le maa e ku o ka muka le kuni mang o le maa ngai koso me le sa o le whawai whan mango ina ia pālengi ina ia level a pi o lan mana so le oki a ko la le si ko fa vai e nga ka oki le fa vai e oki mal fale lu e oki mal me uma e le ama se me sa o me fa vai se ona pata otro le ma tu le manu sa mo so le ma sa pele le loto le tu non fine ngalo first time o separate le tua malona persona le alo o le ma le nana mai tu lo le ngana ai o le maola le nana mai le tua sei sentai sei fai ma enko e straight e tatu volanga o ka ko wanga sala ko ai pio pa lo volanga ko ai ma sofa lo volanga ai na mai le ma apele le tua Samuel ngona le tai au afia tama fai change o le tatu volanga senta a mai le ma le fu le sa me la me le yen male le ma le sao e staple e pa ia e tonu e a mio tonu e fa maoni ke le io o words fa matala ile ke viso le ma tu la pensa no la e fu ia ka kola ma na ia fo le fa no va pe tu le we cha ma tu ala pi o le ola io fatta arribas o le mingo tala le ma tu man o le ma tu man fu le ai uma to ia isi o langa e fia pata ita ia isi o langa a pi o la lo ma e pi o ma ma to vo le pole le Samoa a pasa esa e le vai o le pa matua ia e pasa esa e matua ia ma vai o isi pa pita o penale mere o Paulo i ke lisiano ia tangata o Faataualofa ia alain so po Faataualofa ma le olanga e ma paina pai mai o Faataualofa ala ti lo tu si olanga o so o le matua pe pero la
Ole matua pala o wale la. Really. You know, we have to be careful. Langa if you e ono tau te le sio langa. Pe ale sa o langa wa ole. Mana ya. Pe winga na. Winga le. Wa sa o mo tatu o langa i le ola tanga ma le malo e pa babau ona na sa o le ma ana tu e le tua o ke viso Yesu ro tatu wale. Mana ya. Pa ola ina ro le langa o le fai fiau. Ia kiro ma ele auro kiro mai ainga ma meu ia isi la tanga te fa ola ina la to olang e ona ole lango ai ona ole ma tu le ma ale le ola io mana ya e ser mane mana ya Samoa ya o fe sili fe te fata mo yena ma tu manu te o fi mai fe ma wa le mo se fali se mau ai na mau lano ro to alau Yesu fai marim fa io ma Yesu te tu al fai to po fe ke lo ku ia tala mai se o wato e fai ya ma tu manu lo bolang wale sanga ka ke lo ma li pus pai ai o practical sai to le olanga tauna ina tauna na ilo tauna o tato faatuatuaina ma salamo talia le maaturi manu lea o ke viso i o tato bola. It can change you. Na te suia atoa oe. A pai o lea le o le olanga lea ma le faatinonga lea o le maaturi manu ma le atua na tu. Lea ua e faatuatua iai o te paiatu i ate oe. E te fiu tau suilo olanga lea suinga. Unless ua alain lo wolanga a nga ile maaturi manu na tu ele tua o le ali o ke biso io o ia na te feri wa ina io o tato wolanga mai le tem io na te fa malusia tato mai bai nga o tato bai ai ile so buang o wa le so tato e ato ese ato no one is perfect but pa wale tangata pa wale ma fu e tato wolanga o ke biso ya awa ke la fua fa le olanga ris ya we kusi do lima ma song fa ya amata tu ya oi mata tu ya ole mana ya na application na fa la talata mai ya fa langa le utal no me le nganga le tu apostolo fa unga la voltala na la fa po rusulua mai ya o matul man e fai matul man o tato volanga FAALEAGAGA e fua ia yo tato volanga ma mio ia so uma tato vola ina ia pa ia ma sao lo tato savalinga fatasi makeriso o le reasons na o le purpose na la infemela apostolo ile au fatu tu i EFESO manguianga ya maila Yesu lea na maliu mo auto fai matul man fa mo ele ne fu ina to volanga Yesu ina ia sao ina ia pa ia ma ia tato sava vali fatasi makeriso le ngatala le spiritual side to tato volang le physical side ina ia wale mfainga kalango le spiritual side la pi ole le physical side ya le ngatana ya be le ma ale ma faataga inga le lei io ia good example io tato volanga i tu kino le tu le ngama ia fa pena ona a be lo volanga o se olanga e fia fio ai mama puta ai io tato kino o le malu o le atua e fio ai e ala i le maputanga malo na nganga pa ia io e sel mane ia samole toi o tonga la ele le yama toi tau fa manatu atu le anga tau ana o tato mana tua le te leo le nei alofa tu no na ta pena ina le tua mo tato no es fata ua per tato tulanga o ai tato na le toini o la ingo le tua o le nu o le tua na le ai tato avano ya le uma ti teies ma la apostolo Paul so le okase mangvia wa ayo ingi emisia manvia ta upula tonu le la amata ne ya la fa afa imta pono ten ai
ia ona pa mai le verso pasa ole on tau pe tolu ia o faina ma fa kuina ole faalinga mai ole mea lilo ole le mystery ia o pole ole mea lilo sa le loa isi tangata momoa a ua fai loa le nganga le tua ia la tangata ne o Paulo la apostolo nuis ina ia sawe ta ole mea lilo lea e manuia ino isi manuia mata ua ai e venga momoa la ole tu ina mai ole mea lilo na ala le lofu tu no le tua vaenga lua sorry excuse al fai pesu fa lufu tas ole tatalo lona lua Paulo ya le la ma tatano fa umata to fa son ni taya ile tu ina mai le ole alfa mo na mai mea lilo le ole al mea lilo le tam fai le apostolo to ti fai ma to fa matala tu il fa mo langa fa mo la tu sile ya efeso wina ua fa longo fa tu tangata nei mane ta tonu le to mai tu mau ya adwan fa ma losi le to fa tu la ma fa ta ua fa mo mua ta fa pe uno ya na ma to fo le sina fa son nei ta ya on sai mai la mata ta tum ta po tolu fa to vina le fionga le tua ona o lea mea o Paulo o le nono tia ona o keriso Yesu ona o tou onu ese awa o tou fa longo faia uma ona tau si mea i le alofa tu no le tua ua tu ina mai ya tia uma o tou ina ua na fa ailoa mai ya tia uile fa alinga o le mea lilo fa pei ona umua i tu sia inisi upu ititi pe a faitaulia fai ai o tou ona iloa ai lo loto mataala i le mea lilo e winga ia keriso sa le fa ailoa atu inisi tupulanga naunga tangata fa pei ona fa alia mai nei ele nganga iana apostolo pa ia maana perfecta ia aveanu ese masuli fatasi tino etasi ma ia tofu sia fatasi ilana sa fola ona o keriso Yesu tala le lei amen sali ia salude tu tirsema ana utu fa fonga le se isi vaenga ole tusia le apostol Paulo se vaenga mo buana ina ole avano le bo ele la matanga ona ole mea le mea la rife ia tala le apostol ona ole mea ole tau fa ilo me le mea le fa mo no vala wina ai o ia le tua ina ia maua le sota inga manu ese sau no anga pas ele e pise eu vam talanga Paulo le tau fa pula tu 𝚗𝚘𝚙𝚢 ia EFESO 𝚗𝚘𝚙 no ese o lona bala auina e fa ailoa le mea lilo ese bala ungo isi apostol ale bala ungo le tangata le e fia fa ailoa alu e fa ailoa le mea lilo sai le pinangalo le tua le amatanga monu man ko tata no pa o pumomo o le atua na ia foa ina o le atua na ia fua ina meni o le ala wa uma nga le personal le o le tua le tato wo mai le bala tato i ro male o la ngo Paulo ai ese la bala ngo Paulo o lona bala nga e mo tangata ia no es le mapu angala le pa mai o Paulo ona o le mea o o Paulo o le o no tia ona o keriso Yesu ona o tonu ese manino ia so o le tato ba o le ala le mea lilo le fia fa i do atu e Paulo mo o le kerisiano no ese le EFESO no tia ma o pare pui ona o le se mo mori atu le fe aulia o le mea lilo na bala wina ia o ele tu
Mana ia. Talo fai pasta. Talo fai le ona pe tato fa fu el tala. Ile sai tia, ile no tia. Afa me no tia hau. Asa ele ngo kia ngo ainga po no. O sanga me le anga da fa. Wala no tia oe le tangata Samoa, no tia no au tangata. Anga sala sei mai ane me lilo lea. Ina ia ola ai tātou, mana ia, o tau langona le tangi mai ala tangata le whalpuipu. E rea whaina pēna, pēla atu si masi whaltan maro. Iai so wanganga whaftai nei taia, ile apostolo lea. Langa tangata leo nonu walawina, monu ese, mo Samoa. Whalatalata mai le upunu ese, lea whaisau talo whaftai le tua, whaftai morna au na. Na wala mai ai ele sai tia no tia a fa mai no tia o tala le no o tonu es mana ia foi ai tau fa la tala te stato la ngona ia fa pena foi se la ngona ia tato kwa ole ia te o se la ngona se fe ai ma amu ia tato o a pea tala foi i vai aso o tuana. So le ana o e po au le o no tia le pare pui. Nei se mo. O le mele. O ia ngalo a kwaro para una ia me mo ia le pepero. Ia me se me rilo ko ma pa wa se me rilo le ko ma pa me ngabala wa Yesu. Man tu pole tata ni mala winga le terminal we. E sai matanga tole kalisia. Lona mai io. Ena peto aya ma Yesu le ala isao io nampo mai oi le okay ina botella ya ale mele le tom para apostol mo mori mate e wi ala no par pui no ala no la le matu le manu o que riso ai ala no fia pe ona e ai le mele lo fia fai lo atu mo o tau 𝚗𝚘𝚙𝚢 no ese mana ia te io mana ia sole semana le lokto ne tanga al fisili le ale me lilo le tau fai lo o pe ole bena fai no ole tale le lei po le gospel ole gospel la nga le na le no fai lo o e paulo te alu no ese sei fai lo le tale le maliu tan mia mal to tu ke ina ia whaongale na, e ko lo mai ai le attention tangata no es, e ko ngeki mai ai no es ia tātou i utai ina ia whalongo tangata i tala leia, ma ia luluina i tono le church po le kalesia, e alalai le lofa tū noa, e ngalulu e whatasi le grace o le tua, le lofa tū noa le tua, e ala ia Yesu, ua maua iso ka awango, ole me rilo na le sa, mai sa le fai loa fengen tuai e se kalesia fengen tuai ai te me sa o ke visoma ole si me mane mele pat ya ati ti e se le lotto il famtana le apostol yes le platu le apostol no to fa longo mai ia tia au ke ia u fa pupu sa ula unga mana ia ole me lilo olea o te mana ta mo be ia ti o to au ne ngal lea lofa tu noa. Amen. Ioi. Lea lofa tu noa o le tua. Na tu wina mai. Mo o tau. Ele i loa e tangata i uteia le mea lea momua. Pau le mea lea tangata i uteia. Na le tu la fono la. Tu la fono. Ioi. Ma i sau ninga. A o tau no ese. O lea fia pa i loa atu ya te o tau. Lea lofa tu noa o le tua. Mo o tau. O le ala atal no le alo patuno. Tal no ile tua o le alo, o le nga pa ia. Le alo le na patino ina le nga luenga pa. Lungo le sato. Na pa le tua tama. Le nga sala tato. O ia na tawa veina pa mai sai ni tawa veina wa. Tato ki nga mo tato pa no noang. O na fa la fo. Na malo ro tato. That is grace. Mana ia. Le tu no na me le salilo le buka watu mo to tanga tanu es. Mana ia pastor fast grace.
Samoa ona I mamai a toi le mele le lofu tuno. Le anga ele I aiso tātou awano, ele entaito tātou se mea. Ele se mea to tongi ai tātou angsa le se mea. Au le lofu tuno, the grace of God. Le lofa e whaavai le o, le siro. Le tui le noa le lofa lea. Le ala le na mai ilo na alo. Se I to tongi ai le wangsala, se I koe koso koe. O tau a inga ina ai tātou, tau whanau ai tātou, tau suli ai tātou, tau tamawhai ai tātou, talu le lofa tūnoa. Ole lofa tūnoa na le tua, le na I wala wina I pau, toi anu toi tau le tala le leide, I manuia ai inu es, maana ia le fatu fa mai no tia au, ono o inu es. Te ofo pa ele la ngona le tangi mai asia au auna te ofo pa ma le la ngona le fatu nei tangata no tia ele ofa mai no tia o lo a inga po o ke viso me no tia o no lo wa lofa ya te to ina yo to vola e alla il fatu tu el maliu oh yesu ke viso to Tita I mala e tono le carecia, le gospel le me dilo. Ai mana ia tala la pastor, ele ilo mo Moses. Ele ilo mo Moses. Tu pulanga pena sa no ele ilo yu tai. Ele ilo yu tai. Sana tia po ele tu ai tai al mere. Ale pape tai te. Ema eule lo to male mau ole to papa ia le tu tama. Na fua ale mea mo oe le tangata sa le tauria oe le tangata ele I whaitauina hui a oe tātou ua awhea ne ai le tō whapa ia le tua au mailo nā lopa tūnoa o le pe au nā paulo le tau mon o le pe au nā o le alopa tūnoa o le tua e alopa le tua tangata uma o le nā lopa tūnoa na awina mai a Iesu o lo nā alope le tō tasi ina ia ne fano se tas e fa tua ia te ia maua le ona e fa ba that's grace ma po ngana na leina mai le mea lilo le ma piot aple le tino ke riso o ta o le ekalesia ma maua le tino ke riso church the party o le church maua le ekalesia ia vai ia sole mana se le teo foa ai le vona e so tusi o lo tau mention ai le chale se tangata utai ina wala to wa ai wa pe wa di liu le fole to inu es a o la to tangata o sfengai a la to ai le na pe wa ai menu es pe o tele le saule ale lo fole to inu es ina ko mumu le recent asa me ko mumu la ngala ko ke nga Yesu le matang sala to le tal tonu ya sala ko fasioki ma fa o ya le ya le la ma fo ina sala fa manu ya le tu ya ta to le luftu no ke fo ya ka ko pe ka ko mi siele no le au ni ngalo ele fa va le no le le ta ul tu stala paulo le kalisi roma Ele tem me luftu no ya tato. Ona toi fo I le plana le tu ya Israel. Ele tem me toi fo I plana le tu Israel. Mala no tato no es ele tem me le toi fa no no es ele fe au le o kalkele fe au le lu ya tato no es. O tato tem me le church time the grace tem me le luftu no o tato ele tem me le kalesia tem me le kalesia o le luftu no o le o mapu le alu o le tana le lei I so o se vai e o lunga o le yo TV o presa yo o lo matua tau ma fai ya o fatu tua fa la o lo le tana le lei yo ai au po nei ngal ele fa babau na fina ia nganga o le tua mani tangata amen o le mea na ia manini ele fa pea la e tato te toso ale fina ngalo le tua awa maua no tato wa manoa ba ai manuia awane mele manuia o tato awane mele manuia o ele pasa mo foi nga wa fono na mele manuia ma opona tali langia o la to va
Ia mana ia le mātou whamamafa le tuni manu lea. Aua ne I tātou whatala le sa mo. Langa ia le stangata wa le fia pe wa whatalinga tuli le tala le lei. Le tala le lei na whanoa le ola sinei apostol. Ona ia na unahu ia ola tātou ma tātou whanau a tātou whanau. Te mine, o tau le fia o isi lotu. Wa le whai aku launga o I whafoisi. Wa le fi whalongolongo le truth o le gospel. Isi tangata mai sili ara uno for whale ma o whalongolongo. O isi wai teimi wa le umis teimi tātou whalongolongo le pule tua Samoa. Wa ele taimi te ua ma ua. Ma na ia le fai fifiringa te mine ia nei te I waranga tala apostol Paulo le fionga le tua ia te me to li liu le tua mo Israel ona to fiu le tato e to su el tala le fi tato to fi falongo le truth o le gospel o ten o le tato te mine nei this is our time Gentiles o le te mi awon mai maua te mi le parangi hore ka meki mix of time and titles. It's wait for no man. Ini fakai kan. Wai oi pese o le leite o koi. Ele vole angana sa pai pasetato sabai. Mata mati sabai. No music, no passenger. No vinga. Tem ele toi esse música eu não ele o se patesi. Eta papenal al melia, vai ter o tato falta mala. Yo. Ona pasileo le abano asata tawai. Ona tato matua whaangale leile abanoa lea o tato. Mana ia. Man topo pe wha manato tala al poto tutu pai lau. O mea uma wa I loa e whaia I nā whaia ia. Malo malos. Aisha, awa e le aise poto, le aise maa pau, le aise se isia mea. I le tunga maulea e te anga ia. O le mena o le na te apolo ia tato. O le a tato pape tato ao. Everything's alright. E lea li lei mea uma I leo langa. Utoe? E oko le lau ki pula, oko le lau ki moko, le upu le a Samoa. O lono winga. O le oti mo tangata uma. Mena le whamele le salamo. I wilaba ina usavali le banu o le ata o le oti. E te oti aiso se taimi. E papo na mea le mpento loa e tangata. Usoe na lo whamanatu o te pea matu watu au tapa. Ba ai le manuia. O lo tatu ia le taimi o manuia o le tua. Le taimi o le kalesia. O le alupa tu noa o le tua. O lo mawai le amanoa. Tatu te whaalongo ai. I le loloto ma bolunga lau tele o lo nā ropa. Ua maua e tātou le whaaola tanga. O me tā ua nā aua ne ingalo I ate oe. Ia mamleisi mea o pito sili la bauna tā ua Samoa. I whaatamala. I whaatamala. Ua le whaatamala. Ua le whaatamala. Te le tangata ua whapena ua tupu mea I soifua mariola. Tano le whaatamala. A paia e whaatamala I nisi mea o le olanga nei. Ba ai le ola tanga aua nei whaatamala. Ai le ola e whaavavau. Le ola e whaavavau. Nei te utato whaapea ngata tātou tunga mau. E alu le tino nopo le tunga mau. A e fo I le anganga. I le atua o le na whaia. Lala e whaatali mai ai. Le unga o le tangata. Le uto ainga ma le utau unga. I le whaavavau. Ia na te pamanatu. Ai basta la fa umanta mana ia ole ma o lawa fai lor me lilo o le wina mele lof tu no le tua ia male amingo le tala le gospel a le mafuanga o le melo na lua na o le mafuanga le mystery le mafuanga na me lilo na ia o le e me tolu e fana ina o le mana lava le tua o fai lo atu tu ina tu ai lona lof tu no ia Paulo fola tu tala le nu es fai do ai faula io lona lofa po le lofa le tu le ta ora ono le lofa tu no na tu wai Paulo e sau ta o mai fe au sau ta mai tala le leidea ina ia olai ta tonu ese ale mana sa falangolango le mana o le mana o le tala le leile na mena ala unga le upu ala unga le tala le ai convince le nganga pa ia le loto tangata ina ia respond le tala le leile so e tātou la na lulu ale ngang pa ia na te liliwina loto tanga
E ngalu lue whaatasi mea ia. Ina ia mwhaina effective ia le power of gospel. Ai o le mana lava o le persona non tolu o le tua. Na te suia tātou a. Ia, le siwanga lo na nua pasana ina ale. O le whaamalamala mato le. O le tangata umai le winga o le mafuta whaatas ta sina me le tau o le apostol. Fellowship in church. O le mafutanga le tono le kalesia. Sanatia momua. Oh, sorry. Sa le se kalesia me sanatia. Au le fellowship i tono. O le kalesia. Kalesia. E se le tau o le kalesia le tua. Man topo o le upule e kalesia. E sau ma le upu e peu. O le iglesia. O lona winga. O e ua babae e seina. O tātou o tangata ua babae e seina. Ina ua tātou talia ke riso le maaturi manu na tu e le atua. E whai ma paaola i o tātou o langa. So, o le lopa tu nola le o le tuatala i e pau. Ma pātutu ai e kāresia. Ma le a popo inga tere ala. Aua tau te whaatamala i lo tau pe whaapoto potoa. E ala. Aisia, e mawai le mawhanawhana. E whaamalosi iai. Awa e leise si o tātou e malosi pēr. E atuto tasi o i le lame e babeana matero o patotua. But the more you come together i le fellowship le, e o nai mo ai whaamawhanawhana tele. I le ngau ia i po il ti apolo lo patotua nga mau i le whaaola tanga. Ma le alupa tu no le tue ala i le kalisi. Mala ia le fellowship i tonu le. Le si na sia pa ia le church le tau tau noa i le apostol. Le church fele le ngol lotu pe o ngō tātou. O le church le tau noa le university. Church fele le. O e ua whaapa ia ina. O e ua tāwa vai ina i le tala le le. E le whapea o le kalisia le tau noa i o le kalisia le us. O le kalisia metisi o le whakasa. Lei o le kalesia le university cheta le tal noi le aupa ia o e ua pe tonga pe fiki pe inkia pe a faiua o le liuia ke riso ma salamo le kalesia ma maitom le kalesia lana le aupa ia lana la na po le ana o kalesia alu ia a ia su ese avanoa e avea i oe ma e kalesia le wa a ele sa le kalesia pa ia le tua e le ese avanoa e tala noa an whapena ia langa nei teimi ia pele ana o kalesia pele a one ngalo e le sa ka ko langi le no ka ko kalesia e ta tauna tatu i tono le kalesia ke riso le ta ua mai o le a sauta mai ma moe Yesu e fai poipo malana faltua o le kalesia le ale patotu ia me vrana ia ftutu nai te we ta mau le ngola kalesia ale ali avea oi matanga fa le nei tono le kalesia ia nei te ua saule ia ai le tape nei na ia it's up to you ma una fa manatu e bune ngalo patu le ta ua le o pena mata no o le tato te ia i le vai tau po le dispensation po le i kukuanga le tu ma tua la mai ale babau e o pabau e 7 dispensation pe fitu vai nga te tele o le fuanga le tu o le la tato ia i taimo le kalesia le mea lilo le na bala awe le tua ia paulo o la unga ruenga na tala i muna i tanga te inu es e iei le teimi e umai le teimi le nei dispensation o le vaenga lo pare tato ki iei e te ilo teimi e umai pe a i le pufa uma ma la ngona le leo le angilusili ma fio mai ke biso e aveina ela e le sau e aveina ele la lolang e sau e aveina e ai le kalesia e le o la uloku po o la uloku o le kalesia o e ua ta ua mio tonuina o e ua paapa ia ina o e ua la tautalia le ao le kalesia o ke biso e le o tue mamaola wifi to yo na o ala so na psi o a pa i lungo lo te fia mai e a te palongo tala e te tupu mea o ia natural disasters
si tau le sinu le si malo ai au ne ngalo bo mo po lana predicted to spaia o le au o mai le ongi ai te lo le ongi na le o to amata no tato tele ya te oe au amata tu po tato ba tau e le o le ongi me ai ma me inu o le ongi ua le fia whaalongo tangata i le awhionga le tua. Yo. Wa kato ba ia. Me vola na o te kilo po le karesia ia, ma te kilo lau whātou tua ma ke Cristiano, o sa ili a manoa me paina, reach out te tala lei, o atu, i so te tuli man. A wa lata le tengi, e mai a il dispensation le karesia. Ia. Na no pa lau i tele pa pena. Na tua so soani pea. Au ai le filifilinga. Ai le filifilinga tonu. Au ia te oele mana manga ola mai le. Ya, mana ya le la fa umal ma fa sol le tayao. Le si visen nai na pen ta ola apostolo. Le mafuanga na mai el melilo le. Ina ia mawale tala le mawale mana mawale mafuta fatas. Afa mai ina ia Fatu wina ai le kalesia ke viso. Ina ia i loa ai nganga le anga fai pule le vani manimu. Po satani mana au. Le poto sili esel tato tua vestena ina ole wingal na lain Fatu le kalesia le je mai ina ia i loa i sa kangi manga au te lo te tonu lo le kalesia ke viso umana fa makua fefe arki apolo e savia oi ole ala na lain fa le kalesia pia up ma develop ma equip pa tangata falenga ma ia ka waku ia sa kangi le aila e kere ko sa mai sili esele tua le o liu e tangata ia wai la ka ko esele ka o lo ia tono la inga le tu e fefe ki apolo ia fai nana na mai i fai lo atu ia sa kangi ma le ai o le poto le tua na lain Fatu le kalesia tu ia i matangata o na vaina e le to ia me le limor ki apolo ala la yang au wa ngofo e mako ku o yo merna ya ase sa no atu le wa pa umal ma pasoa ya ole sa no atu le sunga le ri pai fiao ile poto o le tua ele masu sueina ele se tato e mala malama ile tua ai fa petai na fa nga ina le au na le o paulo e momoli mai ai fa moe ngale lei o le kalesia au le a ke viso ma o latou nafa ma latou matapa yoi ma lo latou rumana tasila na me taua ta moai ele ai a se si o tatou e manao e to i mala lona rumanai o lo tatou ta iri rumanai o tatou panau tatou matua o ainga a fisiri mo el taiauna o fea na pa mo ye no rumana pe a le ola nei io o le metawona de la le se le ta o le fuanga poto le tua ia manuia o le tangata o o tali tono ma pa tu ate ia ti fita ti apo io ia pa tua tato fita ti apo soli o mai ata tu le mana soli ai ngata ma akaraba o mai le ia le fili ia te tato ala nga le mpa ko solia me o mai po yo tato po yo la ngi stain ia po le tele po yo tain io menale pean pa ya tu paso ia tato ba ai fa man ia po ia tu ia tu ma le fa fonga le ni po taia ia pa le tele lo la nga pe se vai po pa au o mau pea so fu ma le Ua va pena e male e peto ki va me va so le va po pe le no sa mo va au le tua yo va pena o te va ver pe ki mo mo sam le ya ya va ya ole pepesna na men melilo le fe mai ina ia lo satani si le tua to teach Satan or them how to obey God lo ngala ele lo sa kangi ngala nga mele kalesia ina ia yai tangat ia o si ta i sa kangi mana au ile tu ele ko sa mai ka ko ya
finangalo leo le tua fu mai ana mua lava ina ia fatuina ke viso manuia ai tato uma e lana tala le folfoloina lana kalesia o mau ai tato fa malosi ma taita inga ma le loto tele le Faataualofa ya te ia la ia tato le apostolo fa malosi ma tu mau tala le sa mo ne tayao le mea o ia mita ma ia me mika e ui lava ina 𝚟𝚍𝚎𝚘 o ia i puapua ngā le whalpupui vesi wheti ka lo whai Samoa mita le mele sa mita isi pangota o le tala le rei ia ke viso Yesu ia e ua ia whanau mai ai le whaulai ngā mea le lei ma le mauti noa atali o oe ma ua fai masuli tama fai ia o le vanga mo mola na o le mtau mo mua ia o le mtau po tolu ia al te talo na rua polo ia le la fa matu leve yaso ia e fa tele ia e ka wale mea ka wale le nei tangata mrona mita vai po i le tala polo i ana tustu singai a pai o te mita o te mita le mea o te vai ai awa o le vai e fa a toa ina ia le mana o le tua o kako ke mika e mea kako ke malu rosia o e apea e mika se mea ke vai ai ai si le mea mika le nei tanga o le alu ke pare pui o le mita ngau pau ele pa no pau ai po la ai fai mengo le ngangana ma le fi au le mamoli ma le pare pui o le tala le tangata e mita i le sātau o ke riso io a po ama puna pa o ke mita i le sātau ai sia langa o le mata upu i le sātau o le mea valea le tangata o le malai a o le mana ia tia o paulo le pare pui ma sai i le pare pui le Faaaola tanga lea ia pamalia le tua o la le tai au ta moa soifua Malo tufa sunga whengainga mai Samoa sunga Faataga ia vea nei taiao ia mo le atu whaftai tele so tātou atunu la inga ke wiso whaunoino lo taimi mai mo mai ia se atu wheau si o au wo i le i whaolaina o le Fatu al tala lei to save soul sa e le o tala noa atu tala le ia o no sisi mea we need to save souls, reach out to lost souls. Le anga alu tangata I se o le saving of souls, ia o ai tu ai. La na for no tala lei le TAPASA FOLAUGA FAALEAGAGA o le nei vai tau ia o mana mia ta to le upu fai ma TAPASA ia fa marosi nei te o taia oe I matangi vale o FOLAUGA ia o le lava le oso I tono le sa ia mai le mana le ngang pa ia le mana le tala lei o kalkere ngi mewa mai o lona lo futunoa o lana e kalesia ua manuia ai tātou es pe no to fa fonga na upu ua le fa pito manu ia tasi ua le manatu ale tua na Israel ua manatu mai le tua I leisi tu le tātou es so se a te misi ai le manoa se a te le talia ai le nei tala le lei se a te le amana ia le tangi mai le apostolo mai no tia ono oe no es ia aga le yatu le tua ia fa malama ma utupupuina le soifua falenga ia fa la tele fa so atu tu fatu ta watu ke siano na ia tato o mainga mana tala le ia ole ai foi so leo ua anu ilangi ma le tau tomari fa mangalo le leo le uauna ia tatu tu felo le vias ia se no atu le na uauna ia ma fa ai watu no ma ua se talo nei taiao ma tai samo mo ma banoa pa tai bol pa ko mai ia e sano atu le sunga fa pengaina la foi se upu o tau la ke le tau tamali la fa ponga I se tala ua ni tai au ia poto tau tai ia to ia sa e ton po o la mayo e lo nga pa mangalo ia al talo
ia malue mai le nganga o le tua whaawina le nganga o le tua na pionga i tio mā Faatau wa e tu sau whaasoa i le nei fo taia tātou tā. Ia rawa o e to mai nei taia. Whaatai mo la u. Whaatai mo le soifua au na o le tangata o pau. Sa pele ia te ia lona mbala awina. E ui na whare pui ma whia ngai ma tina o le soifuanga ma le ola nei. Whaatai e le wa ai paulo i o na nono tia ma o na nono tang. Sa sisi le pua o le taritorunga mau i le tua. Wa ai loa le wina na wala awina ai oia. Mato ki talo, nei tai au, wa mania la upu na wina i loko maanganga o na i o mato tangata. E matua o na i o mato whanau ma ainga, e tua mato tinatu le upia, mato na o na lulu le upu, au ia te oe, e te tuto ina ma whatupuina, ma ia fua mai, fua mo le vi inga o e lo. Tua familia to e ngol nei aso, familia patonu, TV, Global Kingdom, ia ma le sunga le toina, so sani pai au o nang, ia nga le lei mo mato umai to e ngol nei aso ono i su, mato wole mbal au tuai. Amen. Ja, so ia. Pe kota moa. Moa, go mainga. Dai. God bless. Bless. If